Talofa ai o tala o le nei tae au mai lau Samoa Entertainment TV. Ua whautuaina nei ele matanga luenga wa onga mātua. Matamaitia onga, ai o whaia onga malelau telo le tunuu. Ina ia whaalangolango i whaamatalanga aloa ia, ma whaamatalanga e sao, ai le onili poti ele i whaamaonia. Wa fual whautuanga le ofisa sili matanga luenga wa onga, le fionga tauti Fatimali i Jenny Lawano. Ina ua mua whaalawi loa e ala whaasala ua tuitua a lato waya inga. Wana oni tāpenanga manipuipuinga mole lumanai. Whaatataulia ile vawe ona toe whaatinoa o onga mamau. Ia onga ina ua mai ona whaalawi loa ele malo. O tūlanga la patai mō tāpenanga e talia tuai ile tūlanga lo o iai neil swau. Mwhailoa mai ele pulenga wa onga. Ele ita umaia ele matanga luenga ni fufuanga mole tāpunia wa onga. Petu ina atu fo ini whaatonunga ia onga e whaatino le tūlanga peitai. Ua whaalia mtanga luenga wa onga. Le mata i tū o tāpenanga. Malato fufuanga mo le whaawau pēr o na whaia wa onga whanau. Pe a whai e whaawau pēr le tūlanga o lo o iei nei le swau. Ai o nā ia inga o nā oni tāpenanga manipuipuinga mo le lumanai. Ai o saunuanga le tamaitai ofisa silo mtanga luenga o whanātura male sio manga. Le MNRE le alai Salano Francis Brown. O le lanu moli, lea o lo whaafoefoe ai ngā ruenga whaatino, o le taimi nei mō Samoa. Inisi o tala e ui e o mai nei o lo whaatalitali lava ma le toa, le se lau lima sifulu tāla. A se vaenga o tangata o nisi tū malo peitai, ua tati atu fo i le tala o le tupe whaasosoa, lua o lua fitu, ile tasi tesimal valu piliona tala i lau komiti o tupe whaapale mene, ai o whaipule o le mauta mo le toe fo i mai, e whaatala noe le aso sfulu ono le maasina nei o iuni. Ile tausanga whaatupe lua o lua fitu, e si iti ai le vai ngā tupe mo le neipolo keti, ile se lau ma le 2 miliona tala, e o ngā tasi lea ma le whaamoe le malo, ina i au siel 10 miliona tala le itu malo, ile mai ai o tausanga e 5 o le paia inga se fulu malvalu. O le naunauta inga o fuafuanga nei, ina ia whaatino ati na e patino i vaenga mo mia i tu malo, e peo tūlanga tau whaatoanga ati na e tangata tā whao, mai mua mai whafo o whaatino ino ngā luenga tele, sio manga, tā longa maa onga, whapelso i fua malo lo ino le tunu. O le taunu unga le leo nei fuafuanga ia tangi ai, le whaatuatua ina ele malo pūlengo nuu mala alafanga, e whaatino le poloketi, ua toe whaawau nei, le polkalame o le ulua i selselenga i tawala atu imtanga ruenga o whaatuanga. Ina ia whaamausali ai le lava o tau mawhai tonu le tunuu, ma ia si itia le ngau sia o oloa tau whaatuanga. Le ngatai lea e 4 miliona tā la le vai ngā tupele o whaanganga, mo le whaatawina o le waa mo susuenga whaafai ngā whaiva, mo le mtanga ruenga o whai ngā whaiva, ma puna oa o ngā tai whale. E peo na saunoa le whionga le minista o tupe, muli pola ana losa ale moni o. Ua tofi ai nei le whionga mata whafua tino tumapu. O le nua le alo whai ma whai lau tusi au au. O le whalapo ptonga whavao malo mo tangata i eimana o tu mau. Po le International Disability Alliance General Assembly. Ua savali ai nei lua vai aso taluna tu lai mai le whionga mata wha. O le taunu unga o le palo tana whaia. I le asulu sulvalu o me lu o luono. O le IDA po o le International Disability Alliance o lo o iei tutonu. Whaalapo tupotonga e awhia se lau. E au fiai au ainga mai vaenga o le lalolangi e au fiai malo tatu i tūlangi. O le lantou lava mautau ave o le aia tau tangata iei mana o ngatu mau. Ma le whaawa waio nāti na ean whaalapo tupotonga. Ma whaaftai ai mta whaalpulengo le nola. Nua le alofa o na mātua le sunga le whaafenga inga malo lo. Masunu tumapu ma le whale tua ya senorita. A inga ma e na langolango atu. O le tofinga wa ia maua e le ngata mo ia lava. Ai o le tā ua tangata i eimana o ngatu mau. Isi me. Enisi o tala wai whanua le li whaafia o Rex Ati Rai mai New Zealand. O lau iloia na whātunga reggae and reggae fusion music. Ua mata ina malau ilo whātunga lea fo i tampese le laulangi ai o le Pasifika. Ilona whaafefiloi atu i ai ma whātunga whaapolensia i ana pese. Whaonga ai masini wa mawel nei vai taimi. Masanga tuli ai lava ele au whai musika ai o talavau le nei vai taua na whātunga, peitai. O lana malanga mai i Samoa umane ai o le pisi o le sisingafua
O le afa awa wai lava le sipili o langona. O sa o le tutu atasi o Samuel nei vai aso. O le poana nei Paulus Freile e whaafiafiai le manumea hotel li vai lima i le ono le fiafi. So ai, Malaysia na whaafiafianga e whaia le tau mea Sina Island Resort. I le asa tōna ai. O tala na o le tae ao lau Samoa Entertainment TV au si mai le whaafonga. I le whaapoponga o whaafiafianga pe o maasani ai tae ao taitasi. Mai le sisi ngā fu alo na ono sulfa alo tātua tuna u. Where are you from? Tanungamanono in the house. May Leilua, you know the rules. Very simple. Let's go. Oh no, oh my leo, leo, ti, ile fauta uta, ulele tua meuma. Oh no, oh my leo, ti, ile fauta uta. Ladies and gentlemen, Samoa in the building. Samoa sister, are you ready? Oi Leilua. Helen, filmin sa mayay. Ayuso in the house. Helen, if a fire na taking on a challenge there, then take it away. So Leilua, take it away, Helen. Small kind pati mai. Sister Saudoma, Swafa, Mali, Vele no Fuangan Sabayay. Jonai Mato in the house. Yeah, come make it a aquatic center. Mali, are you ready? Take it away. Oh no, oh my leo, ti, ile fauta uta. Asa, Faingacha, Lama Chacho Chavanga, Usolo Swaka. Jason, where are you from? Jason from New Zealand. Chase, you are the only boy here tonight. Kang ay fasao, lau